Hei hi akaswani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata tun hnai rial tla thlipui tlele ruwa surna sa wanga chiana tokta chanpuina tur sum chu Mizoram district zongbonga sem chhuwa tran ani Chief Electoral Officer Madhu Viasan Mizorama inthana thiang hlim le felfai near hriat thin ani na chu kumin inthan puya po chunzom ngei abei sei thu asoi Prime Minister Narendra Modi chuan BJP sarkar Trump thumna chuan niza chungin na sazokin hlem hlet na andau don ati CBI chuan India ram hun hrang-hranga no sena sumdong anman chuak tun hnai rial tla thlipui tlele ruwa surna sa wanga chiana tokta chanpuina tur sum chu Mizoram district zongbonga sem chhuwa tran ani to Disaster Management and Rehabilitation Director Pu Benjamin Lalzama soidan chuan State Disaster Response Fund SDRF sum mangin chanpuina sem chhuwa ania rigrum thilatana district inin an sum kolte sem chuak photin adai bak chu Mizoram Sarkar Disaster Management and Rehabilitation Department a andil bela chiana thleng hi ana satawang le district omzongjong som pakhaten an tuar veka wangin Mizoram Sarkar chuan sarkar laipuya SDRF sum hi adil belani Pu Benjamin Lalzama chuan riali na den chiat le thlipuin an in chung le bang alak sakte in sakthat le na tan Aizol district bi ka rangwa pek chhuwa turti fel ani to thosoya district dangtan nimin khan pek tur alo thlen bela be sei thu Akaswani Aizol Ashila Silpolin chu district borsap ten lane an sema alin tur sum hi DMR department in apeto ani Chief Electoral Officer Madhu Viasan Mizoram in thanna thiang hlim le felfai near hriat thin ani na chu kumina in than puya po chunzom nge ya be sei thu asoi he thui nimina Akaswani correspondent nen anin komna soin CEO chuan atam theyang berin vote an thak theinan kongsang sangin malak ani atia Sarkar na thok postal ballot manga vote thak mai baka mipui mamo zonga thok tu mimal hnuai thok te poin vote an thak theinan ruam manna an siam ti asoya kolei sangsanga vote thak tura mani vo neina mun pan tur anom chuan an vote thak na an kutami chinchiana mangin an zirna huna attendance atan an ring theidon ti asoya pumadu via sa chuan polling station tlo po harsa ni khata thlen theilawa abuai pui tu tur team ten chak takin ma an la ni na soya Mizoram vote la chu kumsang ni som pakua aya apun be sei ani ti soin thok tu ten tran an la zelani ati CEO chuan polling station sang kha jani som sari paruk omzinga meiche en kolbik za som thum paruk aum don atia avoi khanan pian phungrwal ban lo ten an en kol polling station pakhat Aizol North 3 biala zarkot polling station a da ani don tia soi bok ani heng baka hian in thlan buai pui tu zinga kumno pangten an enkol polling station pasari omdona Longtai district a pathum omin kolosip khozol ser chip le Nathial district a te pakhat theu omdon boka CEO chuan in thlan buai pui tu mi sangru zali chuang ta chu state level district level ale assembly bial hrang-hranga master trainer noya an training atia polling station ven uluk ngai zual som pakua omin ven himna khawle felfai tak aum theinan Mizoram Police sangthum vel baka Central Armed Police Force CAPF company som pani ruam man ni in company ni anlo thleng to atia adang company som te chu April niriata anlo thleng don ti asoi bok ani Lok Sabha in thanpui sanghi somni paliatana in puwa chana kalmeka Zirtomni Khan SVEEP Aizol District Bultumin mipui zinga in hrilhriat na hun man pain SVEEP concert chu Millennium Center kota buat sai ania he huna hian CEO pu Madhu Viasle DEOP Najuk Kumar tepo antela District Election Officer Aizol Borsam ni bok pi Najuk Kumar chuan Rimoi chu mizo namzia ranga betlat ani thu soin in thlan pui chungchanga in hrilhriat na buat sai chu zai mi te na man ho ani thu asoya in thlan pui alo om hian vote nei to phot chuan vote an thak nge poimo thu soin tu vote po mi pa emo meiche emo upa anni emo no pangan ni emo a hludan ain ang vekani atia April ni som pakua Mizoram Iowa Lok Sabha a thutur thlang chuak tura mi pui cha chuak turin asoma SVEP Nodal Officer Pisilal Tleipui chuan MLA in than nei zo chia ta ka
Mizoram Chung District ngai toin Aizawl District chu vote nei zongzong atanga chiarin vote la a that tok lo thu soya hemi ani awang hian Aizawl District a tranlak angai thu asoyani he SVEEP concert a hian SVEEP malak na atan artist thopui rang ten hun an hmanga ni thum chung art workshop an exhibition nei chu Nimin Khan Khar ani a CEO le DO te hian an tlo bok ani Central Training Institute sesonga 13 batch jail water basic training zo ta chu Zirtopni Khan Home Commissioner Puh Laleng Moyan passing out parade aman puya training chuak te hi mi somthum pangani in meichia pakwale mipa somni paruk ania training hian thathum chung o in February ni ru khan tran ani Puh Laleng Moya chuan jail water training zo ta chu India dan le hrai vong reng chung le an nuna pathian da poimo ber chunga na thok turina cha ram masona na sarkar policy poimo rang te ti hlo tling tu chu sarkar na thokte an ni ti hrilin thanem ngai le rin om taka thok turin a cha mani narin om le hun von dik poimo zia soin a hun taka kal le a hun taka ho chu nun pui turin a cha bok ani he hun hi commandant CTI sesong pulal reng puya chu anaka hruaya puar wanal sota inspector general prison department le pulal thiam sanga home secretary ta chuan he huna hian hun an man puya training chunga ti thajwal te hena lom man sem ania meiche panhi le mi papathum hena Puh Laleng Moyan lom man hi a hlan ani chanchin thar hi akaswani Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan BJP tram thumna tur chu a hla to lova niza chungin na sazokin hlem hletna an do don ati Prime Minister chuan nimin tlai Khan Rajasthana thua soya kumsom kalta chunga an hmalang na chu akhu honna chau alania ti tur tam takala omani ati Congress manifesto chu dot phuar khom mai ania a phek tin chu nam thendar na rim namani atia tunlai Congress chuan tumbul fu mu mal an nei lova ma choppo an nei heklawani atia Congress chuan engkim hi contract emo anti vekemo ti turania ramtana hnem hnan puyom engma anti theilawani atibok Congress chu chung ko in tha chong party ania anlu chunga party corrupt an che kholani atia BJP chu India thardin tura in tiam to ani ati Congress National President Mallikarjun Kharge chuan Congress chuan mi puiro rel na le ramdan pui chan chua tumin abei me kani ati nimin tlai Jaipura in thlan campaign na Congress chuan an manifesto naya patra ti chu an tlang zara Kharge chuan kumsomnga panga Congress in ro rel chungin maso na na an lo thok to a maso na ru rel chi rang zirna in thapui pui IIT IIMT te an lo dina BJP ve thung chuan Congress sarkar kong lo sial sa zo in ming thatlak an ron tum mai chawani ati he hunai hian Congress ruai tu hlun party president po lo ni to Sonia Gandhi chuan kumsom kalta chung khan na nei lo te na siam sakdu lo thilman ti to eile bara boile in tluktla na ngai tu haulo sarkar kuta India chu a omani atia India hi mitlem te te bungrua ani lova mi zongzong ta ani atibok CBI chuan India ram hun ranga no sen leile hral chungchanga in hamnoi no sen sumdong an man chuak CBI chuan chutiang zon beipui chu Delhi le Haryana mun sarian thaka no sen mi pa ve ni khat le achan ve mi le ni som pangami ba ka meichia thakhat mi an chan chuaka hemi rual hian poisa fai cheng noi nga le singa ba ka le khapoimo CBI te hian an man tel bok ani CBI te hian falak le thil dang chuan lama India rama no sen leile hral thina pu mi som laka khes an ziak luta an chui zuina atang alandanin nu pa fanei lo falak du ten wantlang aw mun Facebook le WhatsApp vela falak an du thu an chua atanga hetiang hiti anni no sen sumdong te hian an nu le pa tak tak ten hena tang le mei cheka rai te hena tangin no sen chu an leya cheng nuai li le cheng noi ruk in karvelin an hralle thina hriat ania hengmi te hi nu pa fanei lo tam tak falak tur chuan lama le khalem hmanga cheng noi te la bum thina pu anni bok ani BJP President JP Nadda le midang panga Rajya Sabha member ta na thlan thar te chu nimin khan lak lu anni
member than thar te hi vice president le Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankara chuan rin omna thu tiam tirin alalu tani member laklu tharjinga pathum hi BJP annia pahni chu AITC annia pakhat chu Congress ani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui tun hnai rial tla thipui tlele ruwa sura wanga chiana tok te chanpui na tur sum chu Mizoram district zongbonga sem chhuwa tran ani Chief Electoral Officer Madhu Viasan Mizoram in thana thiang hlim le fel fai near hriat thin ani na chu kumin in thanpui apo chhun zom nge ya be sei thu asoi Prime Minister Narendra Modi chuan BJP sarkar Trump thumna chuan niza chungin na sajokin hlem hlet na ando don ati CBI chuan India ram hun hrang hranga no sena sumdong thin an man chuak chuti jong chu chanchin thar kan puan he chuani